na ntagete onga kresi mgotera sa number 0741583878 egaron tabinga kayumbu aterete kuruchinga kabone chabona gatokura sound check manyinga kayumbu aterete kuruchinga kabone chabona 0741583878 sanganga mwana nchenda gunga kayumbu aterete kuruga tembe hello ngakiboira somo nene. Right, okoranga tiganda shugulikire network ya gitoka kidogo egere nyarako bagingo sangamana aboko ntumire SMS wetera se number 0741583878 osegenda ase page ya Facebook egere ontebinga kayumbu aterete kuruchinga kumune chabona ntagetenda abeka link egalia egere onyarako boko konyora asinchira yubwikira ngenda sensemu ya Facebook na rutire link egali genda ngo onyinyore egere onyarako boko ndigia abo tosangamo naye asenchira yobwe kirano 0741583878 tiango ndagungambara ngabali bare asiridi hello mwana mtondiora somo nene era somo no yompita sono ndieki mpita sono ndieki mwana ngakira kyawo kimanya ndago mwana mtondiora kare kusira kitarikina mutieni confusion kidogo awongo tagararata awoko nyona nabokwewa mwana mito nabokwewa biamono karibu sana aya tio monago sindikarai una ontoro no ontore karibu sana 0741583878 ngakira ngesi migai gonta binga nkayore kurwa chinga kumuni chabona iga ndo chega iga kurkunganere Evans Kasisi wa soka together with my beloved wife Hailene from Burma tukondani hadi tamati. I salute to be blessed tuweke wingo ya Commander Jeshi. Gatembe hello. Gatembe hello. Yes, hello. 001. Kipo irembi yore. Wa irembi yore mama Chipo. Karibu sana mama Chipo. Karibu sana. Thank you so much. Ngiwetenga amashabiki agenda tokoso image da kachetre 50 noisato igaiga ase omurobrio tarara ndoche gali ase amashabiki ya Facebook. By the way ndoche wanachongea karibu sana amashabiki ya Facebook ndoche gaiga yobeshobesha agotebanga following you live nikiwa Nyangoso. Karibu sana yobeshobesha ndoche boire VIP imeatwera. Karibu sana yobeshobesha genda ali sensemu ya Facebook nonde tigango ujumbe yao gabu ntake tonte abinga kayumbu atete kuruchinga kumune chabona iga igo sanganga mona nche gwetera ase link ina abekire gabu ya Facebook ndoche amashabiki asoire ime babo Teresa Kimunto bwerire kurwa Karatina pamoja hadi tamati. Karibu sana kuruchinga semo chirichi ya Karatina uyo akarukwanga nere Teresa 0741583878 sanganga mona nche egere nyore ekerengere kiao nanka yumbu aterete kuruchinga kumune chabona etokura korage ndotokura sound check sema ya Facebook asepe jagatembe ndocho yako kwanga nero mwana mugundo Daniel abatebanga nore masumurubi Andrew Matunda bahabanya bero mageni bwesco Jose pilipili hoho mocho kurosag nindemo alafu ntubwate Fred Moga Kevin Chelsea Charles Luanga Zachary Ondara bahabo Gembo Peterson Benjamin Nyaboro Isaac Omweno muzae permanent Honorable Fred Oseko Bonves Agostino bahabo maybe kwamboka yobeshobeshae Frederico Gembo Stanley Ondara bahabo Honorable Julia Somosomba Indochegalia the noise boy Embogo Rogers Nyariki Alfred Oga Ndochega Teresa Kimunto Jafet Amenye Nyambisa Ruth Nyamanga alafu ndocheka igo yondo kurukwanga nere Bonventure Mobisa Ngisa Vincent Lydia Nyaboke Bonspino bareme asumuruberio tiango na mnyoka gari asichi comment ndorenga mbarenga baswireme kama kawaida igaiga ndoche Fredo Seko Honorable Fredo Seko Ruth Nyamaga Elijah awatabanga St. Catherine Academy Kyoge Nyakoe well represented Ngisa Vincent awatabanga Kuronya Bituno tuned in alafu yobeshobesha awataba ine Isaac Nyatundo Musungu awatabanga present Kurwa Magenchi mpakeke Kenyoro Kia Nyagenke na ndembe na my wife Jennifer Murungi
uyakurukwanga nere Boniface Agostino Honorable Fred Oseko kurwa tendere Mount Sinai buna botambe agotabanga nwareme asumurubire Bonaventure mubisa kurwa Kirumu Socho Macme present alafu ntubate Nyamira Town niko ndani imya top 6 Salams Club uyakurukwanga nere Andrew Matunda aiza ko mweno muzae permanent agotabanga from Nyabituno Bumachoge nere nwareme asumurubire kama kawaida Nyambega omogeni biesko agotabanga kurwa Kilgore Sinotorime Ogembo Peterson from Nyandarua County niko ndani kabisa. Alafu gaiga ndoche Moi Ananda agotabanga pilipili hoho no torime jomorobirio kama kawaida. So andosia sore karibu sana senchira yogo ikirano igera tunyara ko batukusangama naye kiandage ko mibabo yobesha getting you loud and clear Sam Miyenda so karibu sana my brother na korregega sense Miyende pilipili hoho agotabanga timani pamoja mwalimu Elijah Ochenge following live from St Catherine Academy Kyoge Nyakwe tuko mbele pamoja Emmanuel Mwanga agotabanga Emmanuel Mwanga omoteri kurogetenga village yuma marani pamoja na my lovely parents Ann Nyaboke and Peter Mwanga live wapi my wife lovely Madam Lydia Nyaboke uyakurukwanga nere omoteri Emmanuel Mwanga. Alafu Honorable Julius Omosomba pamoja kurwa amakarama to settlement scheme kuruchise moche cha Nyamira County akutopanga nare Benjamin Mwaro. Good evening from Nairobi Tetra Pak with my beloved wife Peace na Lynette Gleason was been over him. Hello, hey, Ndoche Gaiga Rogers Nyeriku from all the way from Amsterdam, by the way. How is Amsterdam, by the way? Netherlands watching live ama to my Mwatea family igana itambe bosamaro Nyamira County no nabekire gabwe igenda tokurukanga stream ya dabu Ndoche gabu link nero nato by the way I Rogers Nyeriki from Amsterdam tetere ronda korora gaiga ora kwanya bagusibon speaker chisemeje cyagusi nabekire link gabu ya Getembe FM yere ya Facebook na Getembe TV FM asesemo ya YouTube igo batango gabu cheka live nko invite ngara panyana busibonsi Russia from all the way from Netherlands watching live ama gatumwatea family okay afara yana usome ngo dinta asome yaga ndago sondo kabisa ande tige comment yabo gabu igenteke nge rero tete nayo raro kana rero no live rero TV toro dio ka rero onde kabire rero na bokondra na bokungiwa Atrás na bazira 7453878 nyuranga kwa tando mjandala mtura kwa to sangama naye yango ndaigwa sense mu yisi Getembe hello Tambe yeah yasina kuma rede no simba mbere Simba na ore Facebook ore kamanga nje muri kama simba hapo muri kamwezi muri kamwezi ndogo karibu sana from Nyaisamanga karibu sana asomuro rero Leo ntangira ngo yena I want to sort we sort it out sawa sound check chaka nireta tare mi Getembe na 001 egere manyago kuigwa andosia sore Samuel Ntabo abatabanga kurwa kabosi no are tuned in Getembe hello Getembe yes ngakubwa irembi yore wewe uya kapiso mo raria oyongene tubasana kunyamto masaba Tomategere to biyo libona iba to begete speaker kira mai gorobona to skike minero paka chisa sana nemo paka maandise haya pamoja watrasi namba 0741583878 endago sangama na nche asinchira jobo ikirano na tumire link ngenda to share link gabo na bogo soime egere onyara koba gukumbwata aya seneta msupu Nemo Benambi Simba na pepe ko mukere Imokingesi mielo ni egere tuanyara kwa toko wasiliana naye pamoja jako kwa ngani Senator Msupukuri chinisa mochiri chake Tara County Getembe hello Tubona abanda tukwate moda motwe mokama nda simbiyore Boga mandazi wante momo so como sangre moto como sangre kimere mo sangre ni mi sangre yo boga mandazi no ndeta kama tena na ko pamoja ndo chekega Samuel Ntabo na mu invite
tumayitinga ngayikoire kamera au by the way ndo chine gisunti Samuel Ntabo igoreranga kamera okwane nabagusi koranga otamire kwa igorere kamera egero nyara ko bagokorokana okwana mugusi andonsi asore asemura gabaya bono 0741583878 getambe hello Oyo ngene leo ko ruma tiki ndakitali ngure ngo komisiona bonga tata kubwa. Okay, karibu sana. Mbiye muno sana ndo chekaiga Samuel Ntabo, Rafael Obwogo, Rogers Nyuriki, Job Ri Nyabesa, Awateresa Kimunto, Yobeshe Beshai, Nobarime kama kawaida gweterasa namba 0741583878 sanganga muno chekaiga nkugunga nkayumbu atete kuru getambe hello. Karibu sana. Paka omwario. Eyenge Tembe FM 102.7 na kikiunga kia mwamugusi ntagetenkwarigania senchira yobwekira mino somuro biyotwara gwekira chinsa isano ne mocha bono botuko tiango ndaragaria asensemo ya Facebook yakurukwanga nere ngoyo tiango ndasoma chiujumbe ndo chikaiga sensemo ya Facebook timaitinga nkayumbu aterete kuruchinga kubune chichabono iga gwetera ase link na bekire gabu ya Facebook na bogo YouTube na boko nyora gabu live egaratunya ko batoko wasiliana naye omwana omugundo kurokare ni Nairobi abatabanga no areme kuronya keiri marani Innocent embogo nere the Noise Boy agatabanga no areme alafu gegaro just nyeri kukura Amsterdam no ndemba amaiga mwata family gana itambe very good Kevin Mchelsea agatabanga niko ndani kurwa egetuki alafu following oyoga ko kurukwanga nere yo beshobesha yango na mentaga iga oyo ngoyo hello biore nombu atutabia Mbuya mono biore kabisa mbuyande kabisa tiango ndashughulikira elio giria nega iganka giritenga director ngo shugulike mo director ne ngo shughulikira re elio gigaiga ngo kwaniri baga okwani mo gusibwa ensiando cia sori mbuya mono bono karibu sana igotinta yetio sikukuru abwe gutera sena namba 0741583878 ngo kwaniri baga egero nyara kuba gogo kwani omugusi ando cia sori gutera sena namba 07415838 ngakarange simi ontabinganka yombo atukuru badi nkoreta ndo mjadala street kuri rero egere tunyara kuba tugusangamo naye ase inchira 0741583878 egere onyara kuba gusangamo naye wakuriye migorogoro nyiritukoa mbona kuyirinka twaerera Samuyenda azuri otwerera cyakira kinse ibere cy'umugabo bugacisa isano n'kintu tukagiye abatwereriye aho sigete ndagukumbuye nakugokiye mapenzi yangu Okay, ndo chegaiga erio giriane na rishigulikire tiango ndaigwa abantu gaiga oyo ngakibweire bia wairire buya chinse mokiechi oyo gapo nyariki ko Amsterdam Netherlands I am from Netherlands. How are you? By the way, sangapi Netherlands? Maada bantu mberba kumitinga Netherlands bona igan sangapi? More mutwe by 2 hours. Oh, just 2 hours, meaning that saa mbili. Bono. Okay. Karibu sana. Kwani ngomo gusikorwa Amsterdam? Idanga ni biganda irali bagari ko bakwanye getembe TV na getembe radio ngeneri sabigiye ino rinene sana. Thank you. Karibu sana nkora akorande ngakie ntambe sana. Nabongo babwati through online. Nani ninganje biji show jeno mbuya mokweremisha abantu. Nabongo takana great my time gotegera because ngo tuyakajagire ni kwani wewe the other.
In fact rero bono karibu from Amsterdam, karibu sana. Asante. Bingwe bakokuwa ni abantu baminto manye donje no musamaronde abantu baminto kuri busamarari ge naitambo mujote ya bakaribishe bakwaningo by the SMS rero bakwaningo live rero digamba kwani njagere chendugu yane kurugweba ni cyangwe nyo manyenya ingwa ne ndugu yane kurugujare digebuli alafu mumuro mwabona ro kuna nere word tamatisi gebuli Justus Philip ka Philip musubaje minto kurugulisi bamurage buli Kemifilesi Aiden Nyaliki Maya Nyaliki Chianti Chiane njira alimo ni Kasuga omuntu naira ni Omao omugaka Pastor Thomas yo teya yandi yano kurugujemima mono lende ne akasi naro likia nungwalia okurugudiuki monyonjo mono lende amasabi josi binimba ndamaiga nera notoramo na bombore dime bang merobiri no kuruga ga story konya koduga into basabye ko gusi aya byomono sana igoto rero nonde to isakorara indi korara doro jinko yobwata disana unda to jangi umujadara. Aya karibu sana ngo kwande libaga alafu ga gandoche Kevin Mchelsea. How are you? Nikapoa nteya ngorwawe mbiyore kabisa ndebu yako rukebegage tugi nande ime oh karibu sana ando sia sore kurwege tuki no bwato ndo kwani maragoba yabona ngocha geranere yo besha okay karibu sana ngendo mondo kurugunere Lydia Nyaboke manye gocha nere Tijali abandi bona mashabiki yosi sawa ndochega bwe uyakurukwanganere Kevin Mchelsea ndochega iga sura mbaya roho safi awatabanga watching live from Nairobi mukuru kwa Ruben nonde mejomorbe aye sura mbaya roho safi by the way ebu click hiyo link uingie hata usalimie watu najua watu wa Nairobi mnasema ati hamna mbu ati frequency yabona na baleta ile batange igente kitokurukanga link ina atomire egere tunyara kubato gusangama naye Evan Sagai agotabanga mujumbe angai koru akawangware watching live amoneri saseriane Joseph Kerubo amona abana baye yo nere agotabanga nwarime Evans Agai Yatembe hello Yatembe 601 yes ngakibwe irembi yore nene lino lyo lya soire kwani abangonda ababeka ine babeka mbo isa somoroberio ela pia tui Christopher Angati ai kwechingeni remercia manga tanyo kuna goeta kando es precio de ajete dale sinibyo ayi bana bale akabi kia mapongu mwana sema ya ng'ombe majikienya ma aba sabikyo sinona abune vile none no fude ngaba ko ruga ya iringanya kongo okay aya mbie muno sana ya kurukonganere erinori Simba no sia suru moncho motegeri ntaite nkwarigani asenchire abene igero nyako bagosanga munanche asenchire yobwekira nigwetera ze number 0741583878 ndabingonga kayumbu aterete kuru 0741 Yatembe hello okay nyari bari cyache nyonsi karibu sana kurunyosia wabwatire Peter Sonyogito nanje tigana agaenda saba sabu Sonyogito boera tanto Sonyogito pale estamos kwa ndio maje ya hutu mwamba mkote nyangaresi ngene ni agresi no tore mo somo ga poporo
Thank you so much. Oyo akorkunga nere Honorable Ombasa Bundi moche kurubwa mwenga kurubwa mumachoge chache niko tuned sana. Alafu Kennedy Rosana watabanga kuronya Nturago Masaba, Dominic Ondieki, Samuel Onyego, Alfred Mirambo, Dorika Omoremereria, Embaosa Babo Emasonete, Damari Seme, Nelson Nyangeri umwana wa Baruya, Biria Mumanyi, Erimumba Okari, alafu ntobwate omori bweke yamba Keremesia Mandasi gesimuna Opopo John Mecha ekeranga chibu Joel Atuti na Alfred Motiso bonspi banyara ko babago soeme ntege tenda go ira som jadala astura cha konyara ko batugo sangamo naye asiri tukuri rero egento tege turarigereria ndochega iga Rogers Nyereki na boigo Kevin Chelsea no balega iga ndagete ndago introduce som jadala rero tukuri rero egento nata tukuboli nkeringa ki is it good omoiboli wesonania kwa a choice gosekomwa omwana oye either no mwisike gosomomura ibagali ogochora oriata ete konyoma matingi bosomwangi buri ntaete nkirorere ndete kuboliga nire buya omoiboli aswanani omwana oyo taete koleta people kwarore amotebe ngayaya oyo timotageti omuntu ntagete noyo is it good? I hope you're getting me. Tiangirore se chisa sentunda yo mwario. Egento nare kuboli nkeringa ki mbuya omwiburi gochorera omwana oye omwanchuri abonete kunyoma. Osebuna bono nkonyorore andaka bayiburi abange nabo mwana osomwana omunyaroka akoiro mu muragete nkagaria omwiburi mubori. Aye uyo nkiagokora number 1 yate tukumanya ngasi kiagokora. Nkayamenyete nabwate nyumba ebintu bunebyo alafu kwamanya gocha omuse nera ate tukumanya omwana mumuroyo ngakiare kakonyora ngagingirite tuki abegete chi dread umata bunkobere tano afacha ko matabinga oya atintegete you because of some reasons. So I don't know what is your take. Do you think omwebuli nabwente go swana na ase ogochora omwanchi bwo mumura go so mwisikoye ose amotigire oli aretire anjira namangana yuere tiango ndaigo mongwano yokoro Amsterdam ndaigo ngakia goteba ekerengere kia inkere cheki ai Rogers Nyereki mbuya Sami 001 warendro mchadaro rumya naende uyoko kuna mostri abuna intwe abantu babana babake bakukina buna kwalibekire byanje kulingana buna namenye siko wega sabasonga aba nje tongo adventure bayibuli bayitongo lino tero mumura karentero munyaroka gosomunyaroka karentero mumura muibuli tabwati bagali yoko gwadi kujoko kochorera igoti gochora ebweka igochora ebieka kero gwachorire omuibuli onye bintu mbire bitako goki bunayo muibuli omusubati yogosomumura yombi mogogeti and then from there nyana mawaida you are there to guide but not to make a decision ya so muibuli so mwana over omuntu ojora the rest of the obugima bwaye because my omuntu yakorenta no muntu ujidira manyo obugima bwaye igo bayibuli baiti mbaza kwasana na obugima bwa abana baito mbali baba ejinga gizire kinyororo nande babate echusi igwachora onye muntu otali muya uno muibuli you are there to guide them Obama waidara mamata na jimbi yamuno kwandetero umwana oyo nainja iwanti umwana oyo abe ABCD so that ukekwa bayira ama waidara mayale positive nabo umwana oyo naira ko chenji abe gentekia akore kanisina kwa tebiro ko nyara bayibuli bani baga umwana abe gete bread obugichi ko dagusia bukenya kuseito ko nyara mu murayo kwandetero usana bagusia kwandetero umwana oyo gete bread mutu according to abagusia banga bayibuli baga tenguneke bago exactly which is a very bad perspective ukubekera umuntu wobe abantu bari bagingerete babwate bibara barabi bago bona igobono umuntu ne ndubwate kwibe muyogera umuntu kunabwate igo umuntu gwate bread sinababwate twese ndubwate amasikani yaye igobono unaba iboli we are there to guide abana bago gina and then we give them make the right decision actually that's why unabona bayiboli bayito ba gine to kuruma baba then gikoni you again tora ka guide ngaji nyomba gyagara chinyomba chito tay kunyomera na bukenya bona yeah sure because tingo cha kwanda kuna jiro musamaro ne to musamaro ba ikumu boli amboli na yo no musamaro ndo tanyomera na don't you see there's another problem
those there can my own no yabako ngadi bese na kiyo no musamba ndo riko nyomera ose musubati yo minto nakarase those are the things abe ndo ko tokaitira kino nyina rusi musubati kurubonya libali na rusi kurubo bogetudu omuyibori abendo ko ngadi kakichano na intention because this is the best amongst gyara so na bange na ruje kyagero onye tata a test ya ye mama bwana na mama onye tata mama nere test ya ye tata so ta ko nyara go choose over so that is according to me nande check ndo the bible baito ngani na leti abana baito to be friendly na abana baito na to be abantu we kato what we say abana we have to be friendly loving ngora basongo ga mate musongo ga go mwana gire myako ya ko ndo musubati they are very free tali no mubuye gore ndo mo jakora dinta to ko rega bagege go jaga ngasi kyako koranga kyako tari la such kind of umuyiboli oro muyonye gotageto ko wisho mwana wa maya you start from scratch omorali nyo na yonye ko kuri chifamili chito monta ko onye kwa nyume ko wali musubati wale cheni ndio sema murore genuinely moko jagra from scratch most families ne choko nyarajia giniri chifamili chako because they know that etu achagre from zero and they went to make it in our life. Okay. Yeah, so I don't like bono so mwana ingia ko drive wale nyomba kia bwate such kind of yes ayo muse ko ingia bwate because abasonga actually they don't even know bona ki bwate the room into it is the best. Yes, that is your choice. That is your choice. Yeah, onye tabu atikende onye kuruse family yo murengi to bwate so muswati to bwata mali bwata basongo ga batana we are here onye kwa mrendere mutagaro mutaka we give you the way mbawe. Yeah, okay. That is what actually I would like to what they are able to buy to kusina batoko kina na basika baba kina na ikoro joromo that could how much does this person earn, how much does he has, or how much a family how well that family is. Onye mwibuli kumuseko mumuro kore museko kore nderu mumuro ku very poor background omwana oyo omwibuli nsino babwate omugwa mwibuli omuyo mugaka bwato mumurori mubwato koboko mwibuli yegasi mwegasi enginya omuseko at drive yegari yota gata drive bwana so mwibuli business mubekere business omwana onera kine so that ya make because onye to sirio bo egabu yo botaka no botajiri ndo basa ko nyamade mukuru wese nyombere ntajiri ko sere ntaka and that is why gato bara saba songa aboko nyoro musongo that is why basongo batali bataka mbali matajiri mono they are of the same level. Okay, yeah, thank you so much my brother soko changia kwa okuyati yango ndai ukuru asense mu yekisimi gaga gatembe hello yes nga kibo irembi yore oyongoyo karibu sana Peterson aro moigori te bwene ratio gochorera nayo bwene te gochorera igento terapia arapo bwene ikwaru tie nyomba kie kwaru igoto te benga guidance ni ringa nyomba kie muntu bwente gochora kurwa na aro moigori te bwene ratio gochorera kora na ara ingwa. Thank you sana yago tabanga omoibori yako guide nga nyomba kyogocha tari nga gocha buna bono mathe tinta tiko sona na basubati mono bana bono bararigiriri maito muntu atebenga enchiro muntu yabwate no ne miure nene nga kyutarengereti abana chimiuru chi abana bawo nga kibagocha kwa because you know kiro mogocha koibura na ne chimiuru chi abaka chimubwekane so advice getambe hello. Yes. Okay. Eres yo muy bueno, no ni vidra que no me caño. Estamos que ahora no era muy tanto dólares trumo todo ahora cada vez está esto. No pude pues todo está. Thank you so much. Yurure kirengere kiae gweterase number 0741583878 ngakarango gochage gase studio ontebi kirengere kia onkire kieke. Do you think is it good omwiboli aisona ni ase ogochorera omwana oye omwanchuri agocha konyoma gose tigamutigere lakini amwa advice yerengi getembe hello. Hello. Yes. Karibu sana mpenda na raha na rai kampenda. Na tena akapendeka. Na tena akapendeka.
Gena hata Okay. Ana mnaendelea bangina. Gena tuko toro mumuro mwana musomo kaya kutukonyoma. Mumura ka toro kaya mnaendelea mumura kona handol to nitenera tu atoro. By the way, karati anda kubolia empendara. Aye kero kwa chieta abwa si kwa chieta monto naro chage to kota banga ya ultimo tageti. Ya ndi monto tayo kanto kaya ya mga kona nero ndore. I mean renda bible. Why muta to tenga aya njoiti na mwanja aye kero kwa chieta abu. Ina dora trinje to adore ntro mga kona. Use mwacho rante mugata banga ya bono ndo chingambie ter mwanyora bana. Tiga bana abuna warobare to monto ya tageti tari. Bonna no mumura ka tori no mwanjoye. Mutiga jole ro mojora. Okay. Atoro mumwa atoro murabu. Atoro mubaliri atoro mumwamu mbuna inchega. Atoro mwenga atoro mutambi. Atoro mwenga atoro mutambi. Oko chora no kwae. Uno chora no kwae. Okay. Lakini na nta wewe yangu na turaba we. Ngaya. Kama ngatela akikwenda toro mutambi wekonga. Kware tro yo gwate mironde bachete. Sí, uno era chora. Ero chora by the way, ya? Naenda uiwana era ule duty fue sengima. Uiwana ndo ule de tuwa kagaba. Pana laita ke umwanjobo. Naenda mwetu na yeye naki ali musika uyu mutambe nuyu. Bono mwana unuyo. By the way, ngakia yo kwigume binaye. Aya sago chikogenda. Era ngakia chikorukwa. I like your reasoning by the way. Aya so mwana wago chakogenda. Era na chate bunga. Ayo bwato mutuwa monene. Ayo bwato chimiro chitambe. Ayo bwato ko sinama bare ko sinaki. Aya ne konga ko chiawe. Aya no yubu ya no wakiwe. Aya to kwigume by the way. Ko bono kwento kwanchira na no. Ko tío yo apa ruwe. Aya ko le uri ko le tuwo. Una bono igorongo te banari ngena ki. Okonyoranga awa igorona ngote okonyoranga muisekena banyomiro wa gusemo kama muro okomochencha agotebanga ya kerusi gaga mwiri guchiari na iri lya gosoka iga nuri onera umadinya saya malipo ni hapa duniani na era lyo lya soka mukama muro iga bas nuri onera kuira na gocha so tigato babantu tokorera na yaramaya Yara maya na inde asa ko sa moreke dice. Muna mwano onde bwensi. Manya tumuka mura tribu ino mwano. Ayo yasa ke nda uti ko yibuya. Ikatuwa kerane tuba gorore. Muna bono by the way nanje tumu pasta gitorande tie ogatebanga muntu nabo mube takoba mube matukonsi. Una bono kwanyoranga omuntu narari ekenyoro and this is gusiyange inte kingichire sana kuma konyoranga amuntu naro muntu giteka abantu batabanga yaya uitarimia uyokoranga komnyoka kare butuko lakini umuntu oyo somo sibati osomongina kera kamira maberaye buna kamarengi uimukibuya oira bakapara buna arenge onia lakini abantu mbara bagotaba gusema amakanisa baraba dikonesi kwamanya konyoranga ainabo kamabuya lakini kwara heti amabere rochi kwa yasibi kwanya menta kwamanya koira para muntu nabo mube takoba mube matukonsi by the way takoba igintonkero nera rumia nabora tebenga mukama muroyo ayo oya etali omuya oye kinige kya yaya chimyore chicha yaya lakini abana aretete mwao nabo bara abana abaya nabo bwekani mu muroho lakini nara yaroga tageto bwate kinikia lakini uchiko pima abana aba mbalikoleta zuri chiabo nchiri go chabuse ino so muntu nabo mube by the way bantu mbanya ko baba bonse pi tiango ndai buwaiga gatamba hello Gatambe FM yes ngekibo irembe yore ile kuja wana masiwa kurusosera karibu sana masiwa kurusosera kerengere kia onkerekeke kerengera kia na tali yaro go choro ndu mwanti so choro muntu mwanti so mwana obo Trabara Antone inere che un pochino omugundo ate go so na mane kera matani akira so mogeni yira pe compound
Iga maskani naro nyoma maskani naro number 1. Ana ande ngami ya una maskani pe ya una mungu ya ko. Iga maskani ya ku kirege. Iga monda ka ro mwanjo. Tiyo montage tiye chorere esuti yae. Iga chorere esuti yae kirenge na maskani ya tare. Kina je kirenge ya na se moya maskani. Ya ande tiga bantu banja. Okay, mbie mono sana. Masiwa kurusera. Thank you Masiwa kurusera gwetera sina 0741583878 sanganga mona nchente binganga yumbu aterete koru na ande kerengere kyao kerekeke. Do you think it's good for our Bible kochorera their sons and daughters yomwanchi? Getembe hello. Waire bie sana. Ulike John. Umanyine. Maito lindo manyite. Kochora. Ogo seli na matogo seli. Ogo chore taru monto para maguru boge kanai ko date ko sigi sigi anto ko tamba guru kuri. Monto motu ore boge kanai ko date antes sai simple tamanga ko saturi to boge ke sat pe ke bua nei te ya. No, kara diana ko bori leader John. The Bible says we are wonderfully. Nebu ko beka kando. Yani mukara tu meswa menene karati. Okubali ngumutuye mane minda twati ke sakukime tu mane ya yo ita na ta monda ko aliba ya Waire bia sana mama ko tenga bangina ndo maite ko ngindo na moto te ko mambi baka boyi boyi ko asa ite ke sakuki ya kire smart chinga no no te ko no more to pura bwati ubwata mu muro wo kinira so ngenteranze obo tenga ya no muro we chore to mwana no goko ngo tenero na bwati chinga kichoko gende chiraga chorera bona tiga kwamba no mondo ko kumubura tirangareza kuna kitore ke nyo kwana kora ina gagutara no nyine abakuru bari babangite ibintu nake kwa baba tenga bangina tutitore ka bagakana banya gutare myake tate no cyoka utakoira na nyomba umumina tami je bango nyorora kamuraga ngabwa tinguka bura tinguze bano batenga ayo no menya no mumurono bachore ko kiti gusa nade basho ko bato ko barangire ba isaransi batenga mugaka abone takusikwa ateki kama kemo ngino mumurono bo yitite ko rabona uya na kani kiza gweke ninejo ntusia andire to yo na no moke bado egine kerekere likiao ya kurukanga na leader John ya batebanga ya na baranyoro ndore bunare but you are beautifully and wonderfully made. Getembe hello. Hello Getembe. Yes. Chendo won. Kimbi ya boirire. Bongo bongo tamajatorino. Ono kuru migole bate. Na ke nyomba iga. No kiwe tiya ya ngira ko mo minto mai ne tatro kigole. Okay mujara na retren ko boli ngaki umu ibuli nabwente ko chorera umwana yo mu musbati ri wente ko leta ka usumu murolia wente kumunyoma. That's my question today. Ya ke tango. Yo shoni ndo kemeke. Mete nanjome mosaiga. Because your mother has no space go advice ngango bwente koreta. Iga bwente gwanchera no ri ndebwe nsyo chire no ri bwato mutumo ko nguko mwere ni unata gete tarebo. Ndeke nende talinga so moto bwato moko koreta. Ngo bwamo sirimo te aquí. Dige na koreta ko nyeto ko nyana naye. Usanga naye birenga ya sengencho. Como mentero con música. Ando de Cuba de más de aguante. Sengencho, que nada, te crucé, ¿no? Nada, todo con birenga. Aquí mamá tenga mamá con yo con fuera de coñoma. Ya mamá mentira, ¿quién que como que no? Thank you so much, Secretary Ngrekiao. 0741583878 yengetembe FM
nakyo ekionga kya Mugusi 102.7 kurwali chisemo cha iga chisemo cha Gusi na andonsi asoru mwanche motegari ndaga toso gali sensemo ya Facebook wetara sepechi ya Getembe FM nonde gari live na boko nyara kobago sangamo nanche link nero na tomire gabwe iyira nyara kobago ko guide egere onyara koba kogosona ayoruwe comment yao na boko rakana rero tari TV tari radio kande nonde bakase page ya Getembe FM na boko Getembe TV ari chisemo cha YouTube gentokora no kumnyuka gali na abekire link gali nyukubate egere tunyara kobato gusangamo na Getembe. Hello. Sami Miyenda. Yes. Sami Miyenda. Sami Miyenda. Toerera ime ya Getembe. Toerera ya Getembe kitakuwa kore msiko tuko bono toerera na Sami Miyenda. Baada ya migorogoro yeri tuko bono toerera. Aya Sami Miyenda na kia kwa studio buyere. Buyere kabisa ga yes nseme studio. Kera kwa telepo magaba na rero lo tipo kore te ko tira mo chulo ga go ko tembo ko moto ko magena mo ko tira magena. Onde buat dari tebanon timo beto buat apa nama tu ini nyampan aru perbuatan lawan apa nanti ini semua. Mana awang itu muda terlepas ada terapung dari tangan bora tempora tu ama tu apa pada bot ada dia dia punya jumpa ada ini puan. My God, sana wate na wakwani na nchi. Mbadi kuri ini kita kata yang berendah tu kan pergi tempat teban apa di kata mereka tempat sekali. Wana bata kwanya bantu bagata ndebonsi bitu bagata abo montonaro yo mogata mbo kuriki to bata bana ikinga abaho ko moretera nerna mo ponora mo amai ara buleno mo murana na ro ko buledi ro ko bito bule nyon serga na bata balende mo iteria mai mo kwa mo ikiria mai onya igule bona na ho mo bata na ro tira ko ko bito joni Buat itu kita pun masih buat mengenai mana rupuan, ini bara betul betul sendirian jalan jalan. Ada mau mandi tadi benar, tapi ini bara pengen betul. Nggak gue buat aja. Itu mesti ada romu ya. Tapi kalau mau itu, enang kita nona kita punya ego jalan anak gue. Ani juga mau itu jirin deh. Ayo mau kerja juga mau coba itu hobi. Wano kaya tebak naro meradia bantu nabu na bantu ku obira bantu kira timnya kapo itu. Wano ini dia dia tengok nabu tu buat terukan wano tu buat nona abana batano teh rumah temannya nora endo endo ini kita. Wano macam anda tu kalau cuba terukan sekarang ni. Itu kapo rumah ada kerja sekarang ni ada yang nanti sekarang ni ada yang kerja. Sekarang ada yang kerja dia dengan tunggu di barang musbat yoba manya musbat nong yang dalam dia ko korat bagat na ada para iguan. Kero ko jika nuru musbat yo kero ko yo musbat dia mah tu nong moi ko di nawa ko yo mo pungwa ko le tadi ngana ma maja. Moi ko yo yang ko dia orang ngano yo ne po musbat no. Ini ada ide ko je mau dia. Kita obir ko nomor beli orang tu nak taruh semua macam ni kita semua tu sebenarnya malu tahu nak mau beli ngaji. Ya, orang mana yang mau lihat dia. Kalau tiada tu ende karan ni tinggi deh, musnaro karawu mumuro minta buat itu nama itu mau ini. Lakini kuative quality ayo mwenye quality amanya wote vinga ya ayo yetimu takitika chorjo mongao. Is it good? Ya, ya pun aku ada tu aku bawa nama macam orang macam orang kata mana kita itu tu masuk ke kuat macamnya buat. Abu teh ko ba. Mai teh kalau monta orang mau juga korban. Berarti tangan ni nak mau dikerjain nak pelatihan oleh orang kayak mungkin bisa. Wano. Nanti kalau dia rosen nanti dia nak pelatihan kalau dia kayak BQ. Kalau dia rosen nanti dia kalau dia kayak bateri. Kalau tu kalau teh macam mana kalau kuda dia juga kau juga dari nak pelatihan. Of course, yes. Nero ko nolere kiu ko nolendere tedi ko nolendere Yino mwana mu murumo tambe kurukisemo kiriya cyabo betutu
lakini okoranga rero tayebo getutu orwe kerengere kyagabu etianda shugulikire simiane kidogo ngere nyara ko bagingo sangamo naye asenchira yobo kiran ndaga tinko nyiringa bano murubribo odibetse nora mona intugaiga nande no nyara ko bago konyorera ebyegwa kirona nyara ko bago kwerikia asumurubriga wetara sokotumiriye tegetembe gucha asinamba 29680 iriyo nyara ko bago kwerikia na kwenyorera obubwigwetera ase omurubribo odibetse bano bono bakonyorera ejesi Harambee Stars wose chisiringi chibiri bibiri na chisiringi 500 wetera ase ugo participate go so wesonania na umurobri bwa avieta igo agerera totigara maiga kera bandi bakwenyorera ubuyi igento nago tebinkeringa okogenda ase SMS ori kiriyeta getembe kuchese number 29680 onyora SMS go konekeringa kwanyara kuba go kwerikia alafu onye go gutumike simine na bokwenda ase odibets.com watereta join ubeke namba yawe simu ubeke password yawe nkongo alafu bate create account igere no nyorere SMS go konekeringa bono kwanyara kuba gukwerikia na odibets igen tekene ninga kiriri gwa soireme nabo kunyara kuba gukonyora a free bet ya 30 shillings kiranyara kuba jiwo konya obe umubwi nandi kirote to top up chibesa gwetera se account ya odibet gukonda se mpesa ubeke lipa na mpesa ogenda se pay bill number ubeke yure 290680 alafu ubeke account yure getembe alafu ubeke besiri tagete mwenye kubeka epin area o yempesa ili onyara kubago go top up alafu nyironga odibet ni bwate mirobiri mengi bunabona ntubata avieta ndubata aviatrix ndubate chabo dondoka rocketman comet crash jetex aviatrix ndubate chabo igento kende kurukwanga dogs race nabokoligiringa sisi kikubwa onyibekere ebeseri tagete nabokonyora obubwi de mogo chiesa gose chintu na chigo chesa chinyinge nabokonyora a free bet ere worth 5000 kirori namba yemo wekera namba 10 alafu namba 10 nemo wekera namba 50 nabokonyora 1000 worth of a free bet alafu namba 51 to namba 100 nabokonyora nero a free bet ya 200 shillings igo ayerera egere onyara kuba gokwenyorera ububwi andonsia suru mwanchimo tegere gatambe fm kwetera ase odibet.com Togoskabusyo ndo chegaiga chisa muchiri cha Facebook abande basoyeme MC msanii kamili abatabanga kurwa eronge tangarara niko ndani ya torara na my sweetheart Batsheba Kirubo na Brighton at Sami, thank you so much. Kurwa Beirut tuned in Irene Kemunto agotabanga arichise muchiri cha Beirut Irene Kemunto na akobekere link gabu ntageto kwandi abantu borogongo rwagusi matega igakuru diaspora ntagete by the way abantu ba diaspora onye muiri ukari diaspora mutebyato aswage tembe fm na abekire link gari abakwani abantu bon speaker gusi unabona ndo chumu nkwana nara igakuru kwa Rogers Nyereki munkwano muyasana I salute you my brother kurachise mu kirya Amsterdam okwaniri abantu nko mwande nandiribaga agendere gukwani abantu nimatima gwatebirinka abantu norege temberero bagotagerera egere wanyara ko bago tegera kor Beirut oyiga Irene Kemunto from Beirut by the way ni make up a link so ayaga abu ngo join gaiga egero nyaka bugo kwanya abantu borogongo rwagusi rero kor diaspora mwensi pinta yetoko batambwa ndegwensi yore diaspora motebya se mi agatembe ase fan page ya Gatembe FM akilike link yewe abakwani nkaraga buni metenga maiga abalire sana tiango ndaiwe simi endega Gatembe hello ita tu na kyomo nginambi yore na ya somo nene mbiyande na ncha somo nene mongi na sarange boile biye tana kabe igibona na tana sili nyumba iga narugira nara igire ukwana ibere no ya fama gaba no yo uko nyabuita alitaraja na ta komara na nyaka mwangu na rega bana na ru ne fama gaba no muro mutambe na bakwero kaigo ita to na bona morali yongu ona tato mtu tunaanza somo mjadala nchwa somo mjadala ona tato mtu somyo mumuro namnaona na musomete bokonga yekeja ngana musomye kuri sukuru amanye ko ndetera mwana utasoma jiwe jabone aji arata koba
Ego to gwancha mangana you know na iwa tari ba dio gwancha nang obwenta go chabu au because ngwa someti umwana we mumura. Lijango motokera maigane bijaje mo seja gen. Ya kabiri. Tatu tunte na go soka isiku kabiri. Tero soka isiku kabiri turu kwano rarote. Ya na ko na isiku ndote. Mana kana mamura na da kinyo da kujero te kurusi. Kunta da gola da buone. Na mpita tu. Inte kana muse ko kujo borja sendi guranga na itarazi ta kujo mari da se da amongo. Ni tangu. Inte na be tinjira. Ora tatu mtunare ko ingiriza bana ija baru na babu. Basta ni abana babo babasomi babatenya zoko genda na mazikani na devono mo mazo koreta nguti. Okay. Bone jaga da tungu duko jandi. Bono tatu mtu abibodi. Tuwa dene bwana tabana batu. Okay. Andi badatanya reto sinanya mungo na jako gandoro ta mireja iro mwana Nairobi bati kumana bali ande desi ngombora wekada na mwana mongere. Yebona. Bote kama mongere tu. Yebona nabo ego mongena. Bona lene na kiago da ko kama mjaka jikia ngwera se ali muswa mungo ngere mwana yetu. Mbuya mono sana tiyango ndabe kama mu gifts zigaiga arakwani abagusibonsi ayama mu gifts. How are you? Muyore oyo mu gifts timo etinga na mabekera stage timo etinga kiatari kukwana mbuyore baba takoranga urura sembeo enataka kumubeka egeranya kuvuga kuri muchango ye timo etinga nsemo kichiriara gatembe. Hello. Yes ngakibwirire ya mama wewe teji kama kiatara ni Nairobi. Karibu sana kurukara ni ya Nairobi mwana mugundo. Tumura limbi yore mbiyande kwa sore Facebook ore page ya Gatembe FM usa na onda live. Hata Gatembe na Mungu yuko tabanda kwa ndio ni kitendo ingonde ile kitendo ikomi kitendo wana tumere ringi lakini darasa ngugo tumirande link yabwe genda tubati page ya Gatembe page ya wasati yango tumire link yabwe egere unyara kubago so rero nara kubori naki. Do you think muburi na bwente ko chorera umwana oye asabwente ko soka go soria bwente koreta bino bibi pane jawana da jidu pega aso muburi are so ni me tarara ara hotel muisio me hago ko ngoma ndio ni mna ndio mugetutu ndio mugetutu abuno ara sema oko nyoma kuru saba tabo nyoma kuru ase no ina baktione botaba buri bitakwe bizini nyoma mu yari nyoma mugetutu teko nyoma mugetutu kwabo ati jombo ko nyoma ati baiseki nyoma tumna kiwani kia usirete yani kia yani fotoro ya tapi bana dia ko muy muy ala correcto uno muku ko puedo también dicho ko amba te yo no ro ko penya hoy no yo ko si no ro hoy tario yo bol hoy no na ko ni ko kana aso muy muy ya bueno te voy a decir eso inda ya ko yo mañana así que no muy ko no va soka soka juguete ya juguete to so pero mu resulta ni no to mo tabo kila kingenda watu watu tabuga tikira yo matondra mwana mwito kawa ni takuyo thank you kana no rinyo mberi kunyo ni tata yabono umwe byo ne tata yabono mnaba abara yababa umwe tata yabasa umwe byo ne no monto monina ande ba ko tara no monto monina no de ya nyo mu nyete
iyo bwanje nimbona ndabu iyo engabosa iwacu irumurahi uko tuye cyari n'umuntu n'umuri gakoreka areta okay. Thank you sana mwana w'umuguno nago tumire link swagari kisemo cha Facebook. Thank you so much. Oyo mamu gifts by the way so anga si link yegere nkwarga nayo kwani abagusiko rukisemo kiri cha Australia oya kurwanga mamu gifts agotabanga kurukisemo cha Australia no ambo atetegari kegi magwetera sepeje Gatemba FM igabwe nesemo ya YouTube iyo inakuanga vizuri sana kwanza hata wangeka tuone cousins nali erabebia it's okay karunge karengere kyao elink ye yuba tange link ye nayo kwani abagusiko kisemo kiri cha Australia tutagete kumanya nga Australia ngayere tagete na endenge yari baga Rogers Nyereki ase je nyesentuka ya kabire nahanda na yaro rai kule bengereria byabagusibonse bonse una bagoteba Rogers Nyereki yes yendo ule bunaba gusiba kwangu ngabuye igakurwa kisemo cyeusi na igure bunaba gusiba bagwa muma eyere buya kwa sababu igamanyete egentege tangani na wake irembo yamano kwa sababu nakinganjerete station ya Gatembe kwa sababu ngoto inatuelimisha. Thank you so much. Ngoto so mimole na jinyo yetu resiko yana kiro jito kunya kujebwa dero je kondo online na anya koruo ngate na all shows pingo so ande because there is a lot of things in Kolan from there. Actually I do read your comments kera lituko. Yes, it's because ingo yebwati na ninganda na ninyanjete because ingo there's a lot of we learn from what you are giving out. Iko bono buna bakusibetu barure jinkwa nejo na maoni yabo tabauti njega ndango dona nakunya koni system geli nagi aba iboli baito kosebu na intu bono nabe iboli toko ginaboniga we need to give space asa abayana baito toko chukotwa. Okay. Na enderende buna naika kwa tabana aba iboli they are there to guide us to korendero monto the only thing now from the word go morali gerina kunde to kwa the same community kosa so morogina mama go ndego sitata nagi iga umwana one it's no. So are you trying to say like maybe umuburi ya guidance before amuntu atararengera nga koreta? That's what you're saying. Yes, nande na igure buna abande barura abo bagotena for example njeni sikana aro osumwe mama na arwane tekisegi cyana kansomi buna ngangane ta kansomi buno umuntu ndatebira no gose for example umuntu aro kwano naso miri umwana ndetero umuntu somete simbaya and ondete yotata kitikola nto umuntu muraje koigwana nere grosso meti umwana you also expect something from there gerekia kere product boja se family lakini maten chinyoma njiro ranyoro beteli mwana akalende muswadi yosomete waje konya kuguma na kirengaki. So our people let our people understand what's all about the love. Kero monta manyire love ningi aba yigoli bato manyenjo bwanjani because yokalento monto uri mwanja inetali monta akalende because maybe is driving is earning a lot of money because some families y'abantu bakoli chibesi nyinge na bakonya kuguma na kirengaki. But dimbu yanyu mumuntu linganje tanganje from my heart na kinero yo kombero umuntu none nyina abana despite that so meti yes ayota geta so bono mose ko obuna naro dana ki yes wota gete nambale batana ntagete umwana ono gwate kieni nini ayu mose ko na wota gwate kieni ayo na kyota gete raso ka yota geta cha ndacho so ka gwate kieni you know these things ebikuba actually do way traffic nangora gana tenya swati ba minto nagia baswati ba minto to basa korra mokane bitina because na aya so ko ko bitina ngo ko bitina ga the same case ngo mungana kwana na onyore okay I don't want to mention ina igabu Kenya is a bless you mu muronda ngurwani mu swati mabona kitanya ko genda buo ngo tusumbwa ga finally nera bana baya no bane banya kosoka nabo igo because malipo ni hapa tu ni hapa duniani. And then there is a very prominent person who is a very prominent politician in New Zealand to asome tuno mwana ya university kanyole kanona ngina ko muse kumumure ko lento mungino ngino matali yo tinta ketio ma tumu mure geta kata wana mama tindu ko because ngo ko lento yo na kwa tinta ketio yo bono yo ko ndetera timo tageti nere bonenje timo tageti bono tikatobe totageti inta ko lento na tinta ketio ikonga tikatotika nega bone bedro
Up the moment we normally talk that guy and then jadi ko nyuma paka mama bwe kanjira nende do yinta ke do yoyo ne. My mom cannot make it. My mom cannot juice for me. Umuntu recommend the rest of my life. Okay. Yeah, so we go now. Also, we are learning a lot from there because as young parents, we are learning a lot from there. Yeah, so we need to also give abana to space. Mambi abana ito so kabale so nyawe kera mwana ko rentera muguri. Actually, not give qualifications in I want to of ABCD. The only thing can mwana on I to so ko nyamuguri glani yeito. Na iko rento mondo reproductive goja add value so goja say family because when na go so family also let somebody to add the value of the family. When we guide abana by that way, you may find that you mano yega you kana rento mondo tana ki yes mama na ndebe to start and then mondo ko nyuma goja ka mondo ko menta maybe kingo ko renta siringi sana na era there is so that we grow economically. Yeah, economically very good. So those are the things we need also now. We talk about abana, but think about it. I think about it. Mwana na chikwa ndetero musbadi osomete onye ganji tumundo tosomete. Yebono. But before mwana okale university kanya oginoma tena mumurone ya gogo somo ko jamu mambi gora ajonyo ko arendire monto turo jina tu struggle ganji na somete. Yebono. Bono una tunya struggle na ai bunya struggle kora nyo ko nyo ya monto ajo kwa ntaga ika na arendo monto na ai moja struggle to struggle na mamu minu. No more yes, my dad has been advising me or my mom has been advising me this. So I didn't really understand actually ungoja gakora ndai sana na jana ndai komi so that we can be able to economically because that's why we were better than ndetro monto kondetero sukari ga. So as we time goes by, we are trying to advise everybody by to and we give guidance where it says that so that we accommodate each and every person in the community because you also maintain your manner as a community. Yeah, no. Kiagra to someto NCD boni ga Netherlands siga igande kingo cha goje gali ane ngo gonsibe dilende. We need to have a balance. Your manner as a society. Yeah, sure. So we all these people are very that are actually we were wonderfully made. Yeah, we were beautiful. Yeah, sure. So on the day you're nini na rojo mwiguli yonda feke tena musani yonda ngata na ndetro muspati yoso mumuro eta limoso muole. Lakini hata to yoso akamandana tato ndetro muspati yoga so meto room. I asked my friend you are na Minister of East Africa Community somewhere aga akunga bote Mr. Kono ga you are my friend. Omwano otaso mete mumura. How do you expect this? Ayo mwana munde kira chiwanje umwese ko kole the degree of what the degree. Ayo mwana ka what just from for certificate. So Rogers, there's something I'm very interested in akiona inde mongina sarange nage kwana. Yeah. Should also be the matter of education be part of okunyoma that bono mumura ni insomete na bono nchini insomete no muraliende. So whoever I'm going to choose as a wife should also be learned. Is it advisable ko somuntu agenda akagicha mwanchana? No, this thing buna mungina saranga kwana it was kitambo ensi sa wazazi wetu akina mama zetu kwa wananga umatenga kiyabangi na kerenkora bwatinde because ngora bwatinde kusikidogo no mokenda kile ngora bwatinde na kineta sa magokoro ebanga dali umuswati bwate chinguro kwa chakolema that is by then nyaka yakina my mom lakini boni ngango ikereko boni ga ekero bono bali mumbuya base kwa chakolema manyito boni ngo endemero yo that's why we are educating igari child. Okay. So when the mero mwise koyo neli na kinaye ka ko soma ka kolente gento actually I really agree with no mungino ira kini to kuma vete na dero onyori ro mondo ta someti maybe there's something yari there dia sare we are not actually okay una what everything got na ekero that's why not from the word gonna ekero mwiguli ko kisomi umwana umatena ya umwana one for ranger na you have seen the kind of life na so maybe I've struggled a lot. Iwo mwana ko kalento monto ka kinaro na kimonto ko ndamoja mubwatira ne so in one you the other. So hold on alafu tutarudi. Yes. Na madukani kidogo ngoira na ni ntogendre ogendre kwa ni nkona yao. Thank you nonde naye paka tokolesho. Aya mbiyamara sana yakar kwa ngana Rogers Nyariki ko chisemo chia Amsterdam igali ya Netherlands.
tenenkana EPL 5G. 5G ninki 5G negali chigasa chisimi cha Galaxy ebiyewa mwana mayanga mangi ekeroko megera chikasuri cha EPL na Odbet na buko bwirega chiri ntibitano wa muna etimu ya nere nsega korende eno erone lazima ngete nero bwirega yenyese ye Toyota Noah chishiringi milioni yeno bucha saba ngobere bebisio chisimi cha Galaxy bonus amone biyewa binde bingi ekeroko suri chikasuri cha EPL na Odbet Erika SMS yerietagete FM which number 29680 Gosi download app ya Odbet ocha kugoso ya bono inga Odbet bet otamwati mwoba goso yeye uyanje goso ni mwana ndwenzi wote nyaka 13 mu chigoro goso ya nubo ngaini attention za kila section. Ayatata kwa hivyo buno kucheza avieta kusavya tracks ya Odbet saa 11 mpaka saa 4 chabo tuko ngana bupo ibwira chi free bet ekere multiplayer agere ngoro njaya ama ngana ye chisabu ni chimara ni onanya tigirite school na ndena kiekoba multiplayer nigemire te omutangani asukuruke ndega asirike tambe asiri tukerio ndigo kwenyora free bet mulioka kai bona ona liba kumanya njino murundi gi atensingi kabo murundi gi ata asukuruke ndege ya avieta Odbet bose tracks erigwe bwere ni benene shiringi chimilioni 5 che free bet chikomwanero wakelituko lika SMS yerietagetembe buchese namba 29680 gosi download app ya Odbet ocha kugoso ya bono iga Odbet bet otamwati bwoba goso yeye uyanje goso ni mwana ndwenzi wote nyaka 13 mu chigoro goso ya nubo ngaini Sibonge sana game in 19 hapo attention. Odi karibu ala ndo tinaenda manyetama nganaya ningo tamanye tie bet neyemo karibu Odbet enkaye chiyofa chintindi aigani koko nora chi odi chigoro mono na wego chiko soli kuna avieta chi crash game chi casino value game tine chinde chininge tumelieta getende FM nguchese namba 29680 gosi download app ya Odbet ocha kukosoli ya bono inga Odbet bet otamwati mwoba goso yeye uyanje goso ni mwana ndwenzi wote nyaka 13 mu chigoro goso ya nubo ngaini Mimi kabaya cheki jezi namba wakolie mengorogoro yiritukoa mwana kuyiruka twaerera samuyenda azuri otwaerera chakana chinse ibere chimagoroba bikachisa isana mutima tukugabye abatwaereriye amusigete nagukumbuyo nakugopye mapenzi yame samuyenda azuri otwaerera akushukuru Mungu wangu wakunifikisha chakana chinse ibere chimagoroba bikachisa isana mutima tukugabye watetarikiye basi bono ogenda tagusanga munanchi kaiga sense mu studio ntagatenkwaga ni asenchira ya bene ndoche chetire kidaika itsato igoro yechinsa isano chabona butuko igogenda gusanga munanchi asenchira yobo ikiran iswali ni ara nara kubuli asiri tukulira yotingo ndagenda ali ase ensemu ye namba yesim egere ngigu no ekerengere kyao kerekeke getamba hello Again, to the I would not put it. okay. And then I was already. One only was John Tegaret, and just with good water. Not even to the uncle for free. Abanda more, my daughter,
anya mwaso mi mwatu ade tiki mucha ya bibuli bono na moibuli tagonde bigento nyanga tere tasome taikasi na ikire yango tebi tato mbunande gatero tinabati bono omwana one nasoma takite baka America mwaji nikanze pensari kai gase ngota gando tege ndopera America bono ele lakini taruti ono nari kunyisa igabana igento tato ngaba nga blessings atengere to nga kase abana batamezane gende tinje banyara kuraza bayibu ayambye muna sana mongina sarange 0741583878 sanganga muniche ya sensemo ya studio tiango ndaligire liga ija babiri batatogali se ensemo ya Facebook yamanyenga mbaranga baroro getembe hello yes ndakana karibu sana ntakana yo mongina yenda da manuel okay yo ya na ya eto ni ya kwa mara tege tingo boge na era ni le tara ko le kini no mo lakini nyambanya mera tuma sinenda jontan di tingo matala ara krea aliniro moko araninten naira ne sendo komboli ngatata na kingaka ara dia sinyani apa na buat tekin ada na samat bimbara ne sendo komboli nande dingana ngakaka ya puli rikin sama jon puli dia sama puli dia botenen puli rikin tagina sa nyomere ngagia kali wo sadiwo to nadela kombwa terminate no moyo thank you so much yokor ko nganere ntakana yomongina nehero rure obo semi bwaya gabwe igoro yamangana to kukwanira rero do you think it's good I want to know get some hello amaika na nje na kwa na waseka we can seke na yo waseka nga to kuminyo pia basubati na kina igure mo baite oyo ndo kwani biya sana ntakana yomuntu baite mu mura wako ndani wale mukungu ndamubuye gabo parale to muntu mu buteni ako mara liwo ko ngabona tugiye bayibu ngabona bera baba umuntu cyo tinde to tikanye ke kurinde is compound umukungu wasa ko tabutuko gati omoje yagando anywa no igosene nyomba ya ino mutari kunyomera na oretiro kuruonya komokese pumuzi kominaga sogete ese iso mokaga sogete mano mabaide biri ntombire una abayiwe toganiri koligerelie biyanko nyoma bali lakini naitwa abayiwe ntombire toganiri koligerelie nemepaka ngangaki abana babatogera gendo lire lime yenda abana bali bategera ta abayiwe baba kifamily cyago na kire kindonge omwana ko mataita tango tinde ko nyoma ko nyomba kiye bontari ara mumurenda bose kwere mumurenda abantu bali nabayibi wamanyire mu kiko nyoma ko ona matayi ko nyoma ndi bose ko rukerina obo muntu gete umwa ko yo matenga tigaba nona atikora boy konyo rango umuzo yo manyire anye nyombeli abantu bali bakwanyenda karati yenda ko ni yekite I have a question for you rero iga majority y'abantu okonyora ingogo bamenyete chitown and unfortunately okay itotabe nga guidance rinda abana baito batavuga ati komanya konyora nga buna bono nchemenyete bosonga anyore munyarukonde iga twachakire komenya twaramenyire rero iga kwa umwiburi ukarenkaga aliri sagwa chikumanyanga mumuro na nyoma ndiriya gocho kwero sino mwana achikoraki uno muyo musubati achikogingirwa taribo. So do you think aso mwibuli nara boranyora nga turatebwa nga gusena akabwate ayogo chakonyoranga omo nyaruko yochire no mwana ahatagete kugingirwa. So do you think is it the time that one went kuringoringa yayo yunkuru kerina ngosoka bakare kabere uyunkuru gosenkai ngosoka na bayibibare ekeruta geteo le igubana my brother ngote keruta getoro le yo manyete tikangote bi mwaka ni asara sana tubeka abana baitu tubasome tubakini ngabasomire neki professor neki mea ororeri wagoro cyo gusira maita keto berize ko banganda abano kwaleta irigose no moro yoyu kwaleta irigose no mwidi abana babago bakuzuru abati korbonsi baba bayu baitu wo maitike sakutia onkirazi yebana
onye no morogi matuma tukabere mwasambira ni kumwezi kuiko mwigo lyo kuna kina batenga bakungu tora bamana moroge kora basacha mbali kumanya ibintezi nande ko kuibo mwana minto mukungu kunya kodanga muswati onale terwa tuli muya manyanga bangi natali ngatubwate ibitina nkumanya tuli mapema baide mwite donale kwati baitini muna bana koibo gabana no maito mukungu anyuma no yikumi na kianda nande na maseli sababu ago tachibo sikincho kubo rosi akubo rosi kerencho kendo ine aye kwa vere tu personal aye mangana ito bwati bwa motovonde bwensi na Gatembe FM mangana ito bwati bwa motovonde bwensi na Gatembe FM anyway. All right. Okay, esime ya tware mechanda kidogo lakini nkagirite ngankwira nanda sembeo igero nyara ko bagosanga mu nanjeti yango naligire simo ya Facebook galia babo 04 baga Jackson Ruth Kemunto Jam Momanyi babo Antoke Imam Gifts go all the way from Australia Irene Kemunto MC Sami Msani Kamili waspino wareme asomuro brio otora rit koryara rime ya Gatembe FM 102.7 nchengoro kwa Sami yenda go 001 mwenyewe yumba de tekuru asemara go baya baono ndege tukore ba dente tukuba chisimibire satoiga tukoro mujara rero agere nga bantori baga baratu salamu nabo igotude abantu butukobya agere tumura neri tukoria ankyo asomuro biruno yoiga utamina butugo cyakora iga semu ya Facebook abantu bari bare diaspora by the way ba kresi batabinga bano Gatembe na otro live igachise mu cha YouTube semu ya Facebook babe kime bahukwani kuru hari diaspora by the way abantu bare unabona Rogers nyerikinwara monento enkomondere bagakwani abantu asekwa na iyo mwali korengana ne topic ya rero kurinda sabono igachise mibere sato choka tukorera abwe bakali tukuryanki Gatembe hello Yembe na ta umara wenta kana yomo waterenga Nairobi ko nyome ko ra tu mwana to ingo kitanga to tikiti aba uwa ke ko nyoma Daya wagu sangu nyoma de atengo nyoma ko la tegete okay before mutara menyamo mutara menyana omo aba to aba tagiye ko ya Kura toriki ni Nairobi senye kama Nairobi manya kala tumuru kubwata abana balo tugumu no kwalete bunabona ana boko nyoranga kwalete mwana usino yo mwese ko mina bana rero bantu batari kumera Papa mara 18 kuikia gateba awara 18 okay yo kurukonga nere ntakana yo mongina atebanga tosoma bara 18 inko yasoma turi ikobono gendera gusanga mona inche kisimibe isato cyoka natigairi egerenya ko ba egingo korera gabwe abarawi 18 abarawi ngaye gutuka abarawi 18 karanga abarawi 18 kibungu yakarenge kyateba abarawi 18 kibungu yakatatu bono ngwateba timetinga tiagonda some bugaiga Kitabu kia abarawi 18 kibungu kia gatatu bono esimyane tibo ebwate muchanda kidogo I think nabo gwaka 9 egero nyarko bontabine timu boisa gukora buna abantu ba Misiri bagukora agwo ase mwamenyete gusebuna abantu ba Kanani bagukora inse eyo nko baira muche komenya gusitimu boisa ko kubwatia kinyejo cyabo timati ko senge tabuna kikwenta kana yo mongina kuri ndege ndera gusanga monanche ndoshega sensemo ya Facebook ya Rose Fundi abatabanga nere no arime asumurubire kama kawaida Gatembe hello Irawan yes Ikito midani aku Patrick Ima sistema cha town ente nale ko teba iga amagana na abere muy bodinaro ro abwate kani nade naro ta abwate kani yino ko ri ko nengo teba ngai ta ko ko kali mwana chago na ta ko ra to ho kini mwana omoto miyo ko te gendo makabo monto manene